Re kore shitwo kap de dana ban lingwasame yes chetika board chetika list re kore dana to ko lan kanti chermana ngai kone ke report ya non gwasame awa kor chedit kore medit shidman chanling no wen la SSPDF sharen mat kel ke ngwen wer tam ngwen weri kan ngwen wer to gan mo ya mainne ken yam before kan kor kan to dia je kondi ala ngas nika wonne ngam yam e shanong pan ke pan geje Nuer wayam yela gong dor kir meji kadi pori kala do nene mi rami momen len la lo jaben ka lat ka wulang gore jen bijen ka mi jin ordinary person gore jen obijen banere which enono chicken government staff bo chicken jono de jen ko en case te kadi muto kine gorno te ka cross fire mi bran je ke bran be bod be jelo je kadar shima o dong ajira mi momet gwakur shari pormo chaila de ken ko de na de ke jien ne ken yam ke jen tuk de medane je kona ngach anona ka jen kur me teme ke report an pa ben ben yo me nyaga kon kelen teme che jojo gwan wo che koro mo che tuo che ko che tuo ko koro che tuo gani ke report an sha no ngwase me bu kon ngaje no che te ke bot ke che te ke ne te moti dong che te ke botin ka bot di te ke bot tiene anona kajo chalat gwase me kon kullin kel gwase me report me shanong awulang TV murach directly Canadian content take up front line ngai kon front line tinakor shi shaladu nene kajan ko dana chitu gwase mo Kam Kuma SPLIO forces can SSPDF, the Sudan People Defense Force, under the commander of General Niel Batwang in Ulang County. General Niel Batwang, Jeramadana la Commissioner Dioje, Kia Commander. Niel Batwang, Ulang County, Kapanal, Chaladu Nene, Chatikane Dang Dok, Tichilu. Sorry, Chatikane, yes, Chetiga ramkel michilu kane dang dok shamu ka boarded sorry ramkel chelu kane dang dok shamu ka boarded ke jari pod me michano ngane ko take more update gor kano ba link ko sen kor ne gwada an tuogaten ke bakshang ano chala kor mi di che kor matot anona shida milling no gwaze me kor me misha plan already achievement channeling right now a report kule benne o bukon update bukon ngaje no kor wedi no kor shala do ko advance lo werere kuma SPLIO kana Nuer wayami wa chicken momentum chicken genye lo wekewe shush kana tan lo werere aglo de gare dikane kaf no ka ne ko na de SSPDF Chadian Markel Kakan Nuer Nuer Conti Kel Kaka Tin Chakulo Coca Chamu Kayo and Etin Condela de Ne Ki Mani Ki Quar Condin Tere which in Guasamani Kajan Dor Shalkamo Lang. Ka report Chanon Guasme wa commander Kiram Dan and Dong Tika de SPDF General Niel Batwang Kulang Wajaram Dan Tika control Kiram Dan Kudi ku control right now Kuja command and we are William and a Chana Kurme Chana Jeter Ki Kanil Conan Tika influence Sherman and Conan. Kajan me Shermilling Conamani ala Kurcha to walk charge plan Chaman Chana already Nati charge you in Nolan Odi and Gien. Ano ko ngai kon dial medan latke kum kem yadi gor kana do ne dial gana control no duno chicken Nuer am chicken no mu gana control but chicken tana tigana control chirmilin kon men go take ngane ti shamu ka make shamu ka day ka jo kan o yen biya winin ke ne re control ngane Nuere alo le chicken kan Nuer ken golga ti chicken ka kok ka ipo mi chala da biya kel media ba gwasme ne ko rai ka kanana akani gangdor kir shigurum kedina SSPDF re kurmo jitar gontar kan gontar shikurum no cha jomo cha jala de ken no kana korte tin la tok ke charum ka rumidit ka manin warin content ka tin kel kedini SPLI wa cook advance lo wukarek ke rupodana shanang reg wugare ku de karek de kene kef no mo muditin gwasame chane report den yoko mulin kone report mo qualify jiga tama mo gorbe nyawa kon kel ka report mo report mo be kalungu shukanti lungu shukka jomo chalat gwasame right now cha work more information din kon lat korodian
chala no pan ke shangdar ci dina SSPD abla dini South Sudan People Defense Force kan shuk under Salva Kiir Mayadi da wacha aren walika no de kan shika dina SPLA yo shikan kama kawdir payam wachi ben ke two separate location na wa short bora kan pakur no wa ci kurce to ngwa mi an kurmu di ne ka jari poda nyam chala da ken wa ci poinde en kum kirmi yadi chora dalika an odar ne konti la di ne spela yo ka wudiyar ke godi yalan ko ken de kan ga joyara cirma na gorkene cha jo mala do ne na bani cinedin konti la di ne SSPD ya tin te ko my wood kan tika fagak wa sika jian sika were which mi kama tiang ko bikan operation bikan kul nan ka din din konde ni SPLA yo ka report dan chana we mean that akane je konte yat ka mai pan chigotin ko an tigotin mana kwara kon la commissioner kana commander kon la commander kuma tila din SSPDF sika jian re wika mai wika chi were which mi nyono de to courteten ka jeri pot dan chakula de waken charanyo kam joj ka kan wudier kan kaf ka jo dan chalat ko wudier gor kan de kan kaf long ko wudier tin den kontila de ne SPLA ayutin ati charan realika ngai kan no ba ka zila take ba ka mak de ne SSPD kan two direction ko na shala do be ka short bora kan pakur wo gor kan de kan edin content ko de kan ka make de kan ka kep wa shi manin wari kan SPLA wo charin kabin winimi ko bikan de ni SSPD bikan ka joira wa kurmo wa chala successful kan area na dial mut ka ping kuma SPLA wo under Dr. Machar ke report dan shano so me de yana linga no na me abde milaro de wishin winimi mde konti ka ngai de konti ka lengten o kore ka jan gwase me shika ngwan along ban more detail bugala ben ko kore men chikan lat ken de konti ka udier ke ka longo shuk bajenong ya miti ga report de mi chikana lat gwase me kor ngode tele more detail ya nonga kan I'm sure bukan ke release day very soon tele ke jwala tisi chala dongmiti ne shabar ke de ne yiten ne no kana kolat but chala ne de ni SSPD charan ya lika chikan mobilization chikan lat kel ke men werbode to kel ka chika mutwa ko langwasmo wa chikan men weri kan involved chikan mo ka kwakti kan mo ka yo ajan ta danan lat ngarin gaje men yam jakan ko captain ka mai ka captain ka dai ka mo ka yo ngana to ke ngwan wori ti chara lika ka chaji makan kwana melo jog be ka wulang no ke jeri podan pa kon ngwasme wulang chirma ngai kone nika gwasi da ne cha nasa cha de captain na chika gien chineri konti la GSPLA yo chika gien ka chineri ko la dien ba chika gien ka tai dan ko yo to je ka buka na karenya kuma kirmu yadi me chika gien winimi no chineri al chika we kara faji kam chen ngai kona batana charu nurit no dobrari na rudin ga janani chana ta ka influence no tiga kun kam kana tiga kwakre kam kana kanetin kontin la jikume chire ngai kona gwasi mone so no mo jen do budan china chi lo dai ke je no kin wa mo ke yo ku tara ku ku chu gwara den ka tuku me SPLA ayo benati ko bi ka lare de ko de kan daro ma mu shal ka ulang de kan ka chen ngai kone de je ko kor gwadira ni kon ngaji no chi gandor ki chi kan bali chi kan yan na ka chu kan ka ko chwadin witin ben gwad money and then the next target again ulang ko chago je no mu chi ku me SPLA ayo kuma SSPD mche kan no che the goro bi malbeben what is the next move kan in country la GSPLA ayo kan Nuer wayami gwanyo kwa targetin karen yale so jikana guje no awa nyotte ka kan in country la deni SSPD ya and then about to pick a kill but the good news is this man gwanon gwado me ka report me netin kontin lanwori till ordinary people charen bar no chika jere we chicken dere we ne kon ti dore we den tam murai kona kanere kon la dinya SSPDF no ne ko kende guje no te kelke dinya SSPDF bigala kan ne mere kon te kelge kirmi yadit no ko mi shi ngwana kon ga mo ka mai ko ngwana ga mo megi kan mo dai mi ngwana ro chicken guje no na me jiaka nyin kan wore ken ka kan wore mu ka jiya nan den dinya SSPDF barin barbane jen plan da tin tam kaka so many thing la de ni
as PLAIO kenwe wa ami jare realeka wa mi chigana Kevin tamaka jan kor gwadame bikana kable ware ke report na shanung chairman chalenga no tika ke jolities kene tika board barkana kullar no kujedian ku kuma SPLAIO ke kuch SSPDF ne ko shunga kirmi yadit bana mo detail bana ka jigiyo an biya ta mal babai